Veliki pozdrav svima ljudi, ovdje Srki ljudi, danas igramo, mislim ne igramo, i novi naglasak, znači ja menjam naglaske i ovaj će ostati sigurno. I znači danas ću vam pokazati kako da skinete Broforce, a nije cijelu verziju kao što ima Luka Full i tako dalje, nego običnu verziju. Da vam pokažem kako da ga skinete i možda ću ga snimati ako budemo sve da napravim. Mogu ga igrati? Sad da ukucamo i ljudi, znači idemo na Google, opa, google.com, maknemo i evo ga, znači to je Google i na Google kucamo, znači kucate B-R-O-F-O-R-C-E, Broforce, idete na prvo. To vam ovaj Broforce što je svima kako zove? Nije taj. Preplatijaki. To je ovaj, evo. Znači to je taj Broforce, možda. Danas. Ostavit ću link u opisu, u deskripciji, znači. Ćemo ga sad igrati. Ne mogu ga igram kada nisam nešto ovo. Znači ostavit ću vam link u deskripciji i evo, znači dobit ćete, samo malo, dobit ćete, samo da idemo igre, i dobit ćete ovako, ovaj Broforce and Windows, znači uđete u njega i jedan da maknem i ovaj, i eto idete na ovaj, samo idete ovdje, Zadnje i to je to. zadnje i pokrenete ga. Uđi ga. Evo, a ljudi vama se neće vidjeti zato što ne može to tako da se našteluje. I samo kliknete run i to je to. Eto. To vam je dovoljno što treba da vam pokažem. Posjetite moj kanal. I posjetite kanal od moga brata, što ću vam u deskripciji. I znači ljudi, vidite i sami da je ovo pravi bro, nije baš pravi, ali može dvoje, a ako hoćete dvoje, ovo vamo zadnje. Znači kontrole su vam jednostavne. I ispod shifta, ovo, da kliknete CTRL, ispod shifta. Kontrole su vam jednostavne, znači to je sve lako. I ljudi, nije uopšte teško da ga skinete. Evo, na primjer, znači samo idete, ovo ću ostaviti u deskripciji, rekao sam. I ljudi, ja druge nisam probao, znači verzije i tako dalje. Tako da možda skinem punu verziju, zato što je Sad skidaš punu verziju. puna verzija malo I on bolje. će za tad pauzirati video. Neću ni da skidam sad to neki drugi put, ljudi, znači ja do sad ne znam kako se ovdje skida dok ne saznam ništa, znači ljudi, ako vam se snimati svidio, Broforce. makni se, ne vidim miš. I znači, ljudi, ako vam se svidio, kao postavite like, share i Da, možda vam subscribe. Broforce. Skinite Broforce. I ljudi,